Uko bavanga umuti wica virusi na mikrobe mu bworozi bw'inkwavu. Uyu muti ntuzatangire ubu bworozi utawufite. Iyi video murayigezwaho na Tohoza Inoti, YouTube channel ya tohoza.com. Niba ukunda ibyo dukora muri Tohoza Inoti, kanda subscribe n'inzogera, kora like na share, tanga na comment. Mwaramutse. Uyu munsi turaza kureba uburyo bakora umuti wica amavirusi. Uwo muti wica amavirusi bawuvanga mu mazi. Usanga rero ari ingenzi cyane mu bworozi bw'inkwavu. Birasaba kuko inkwavu zitinya indwara zandujwe n'amavirusi n'amamikrobe. Ni ngombwa rero ko ikiraro mu gihe runaka kicyozwa, n'igihe ugiye kuzigaburira ugomba gukaraba mu ntoki, niwo muti dukoresha. N'igihe wahiye nk'ubwatsi cyangwa nk'aya mashu tuba tuvanye mu isoko, niho tuyaronga kugira ngo amavirusi yaba yavuye hirya no hino apfe. Ni nayo umuntu akandagiramo, nawo muti umuntu akandagiramo mbere yo kwinjira muri zone y'ubworozi. Ntabwo ushobora kuba udafite nk'ahantu ho gukandagira wawumennye, ariko dukoresha aka gapompe niko mbere yo kwinjira ubanza gupuriza mu birenge kugira ngo izo virusi waba wavanye hirya no hino zipfe. Rero twebwe uwo dukoresha ni uyu muti witwa virocide. Impamvu ari wo twahisemo ni uko wo ukimara kuwutera nko mu kazu ugiye gushyiramo urukwavu, ushobora guhita urushyiramo kandi nta kibazo, nta ngaruka ugira ako kanya. Kuri buri bwoko rero bwa desinfectant murabona ko handitseho, murabona ari a powerful broad spectrum disinfectant. Ni ubwoko bwinshi, si ngombwa virocide, ariko twebwe iyo twahisemo ni iyi ngiyi. Kuri buri cupa rero haba hariho uburyo uza kuwuvanga. Uburyo uwuvanga biba byanditseho hano. Niba ushaka kwica amavirusi yose, ku gipimo kimwe cyawo ushyiramo ibipimo 200 by'uyu muti. Ku gipimo ushaka kwica zimwe muri ayo mamikrobe, ku gipimo kimwe cyawo ushyiramo ibipimo 400 z'umuti. Twebwe rero kugira ngo tubyoroshye, buri gihe dukoresha uriya mwinshi, uriya wica byose, aho kugira ngo dushakire ubwinshi mu mazi, twahisemo gukoresha buri gihe iriya 0.5% ry'umuti. Icyo bivuga ni iki? Bivuga ko iyo ufite nk'aka kajerekani, niho tuvangira. Akajerekani ka litiro 10, uba ushobora ushyiramo mililitiro 25. Ushyiramo mililitiro 25 z'uyu muti, hanyuma ukavanga. Ubwo reka tubereke uko tubigenza. Noneho aka gaserenge niko dukoresha dupima. Nicyo kintu cyonyine kibasha gupima mililitiro. Bitewe n'ubwoko bw'umuti wica amavirusi wahisemo, haba hariho ibipimo. Uyu nguyu hariho ibipimo: kimwe cya 200 kwica amavirusi yose, kimwe cya 400 kwica zimwe mu mabakteri n'amamikrobe. Twebwe rero twahisemo gukoresha kimwe cya 200 kuko niyo yica byose, tutarinze dutekereza cyane. Nko kuri aka kajerekani kacu ka litiro 10, icyo ukora ni ugufata litiro 10 ukabihindura muri mililitiro,
ubwo ni mililitiro 10,000, none ugafata mililitiro 10,000 ukagabanya na 200 kugira ngo ubone mililitiro y'umuti ushyiramo, ubwo bihita biba mililitiro 50. Izo rero dushyira muri ako kajerekani kuzuyemo amazi, ukavanga n'umuti mililitiro 50, ubwo tukaba dukoze desinfectant dukoresha mu mirimo itandukanye navuze haruguru. Ego dukoresha aka gaserenge mu gupima, basanze ko ari mililitiro 50, ubwo turashyiramo inshuro 5 aka gaserenge, kubera ko iri cupa ari litiro ry'umuti. Ni ukuvuga ko ushobora gukora mu majerekani, mu tujerekani nk'utu 20, kandi akajerekani tukamarana igihe kirekire rwose, kuko ntabwo bukoreshwa ari mwinshi, gakeya kaba gahagije. Kane ubwa nyuma, gatanu, ubwo nyine ibisagutse ugahita upfundikira kugira ngo ataza no kuba agisida yo kumeneka. Icupa rirahenda, ni 10,000, kandi utarifite mu bworozi bw'inkwavu rwose ushatse wabireka. Hanyuma nta kindi nkora usibye gusukamo amazi kugeza kuzuye, amazi mubona hano. Mwakoze cyane gukurikira iyi video yose. Nizere ko mutazatangira ubworozi bw'inkwavu mudafitiye umuti wica virusi na microbe. Bye bye. Mwakunze ibyo dukora? Mwibaza ibibazo? Mubitubwire muri comment, bizadushimisha kubasubiza. Iyi video mwayigezwagaho na Tohoza Inoti, YouTube channel ya tohoza.com.